Krama mujanten kedaud manahipun majang investasi antuk bunga sane ageng tanpa nguratiang legalitas genah investasi. Pendidikan puniki patut kewaspadain santukan presida pindah ke investasi bodong. Otoritas Jasa Keuangan melarapan Satgas Waspada Investasi Mausang sampun ngandegang makudang-kudang perusahaan investasi sane ngemocolang krama. Selami puniki anggan nyani sampun ngelaksanayang pangupaya nguangun rasa eling krama mangda nenten dangan kedaut ring investasi sekadi punike. Sedurung laksanayang investasi patut kepastika yang dumun izin usaha sane kaduenang. Punika taler ring izin menawarkan produk investasi utawi kali kita pindah ke mitra pemasar. Sani pinih mabuat, mas cikayang, kewentanan logo instansi utawi lembaga pemerintah, ring media penawaran nganutin undang-undang sane wenten. Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hisbullah ngelingang krama Bali, mangda nenten dangan ngemiletin investasi. Yening antuk bunga sane lintang ageng nenten sekadi sane ketah memargi, mangda katureksain dumun legalitasnya ring kantor OJK. Termawan Bali TV.